Assalamu aleyküm. Kalın yurtum kulak sal, Aqtangday kayra baştaldı, an demesem kavullal. Bugün Jalallabat jerinden, omattın koştun töründen, tiyağı papan jeginen, kara suunun aymağı. Bul jerge geldi kadimki, önörpoz eldim baldары, an demese tuğandar. Bugün 90'dı gözдөй baratkan, Sulaymanday karıya, akılın akkan darıya, körsetüğünü baştasın, jalpıvız gütüp alalı, Kırgız elgen kuşuntüp, ulantıp gelsin kadimken kulu önördün elge karanı. Sulayman ağa, hoş gelipsiz. Xuday ömrüňe bereket abi, işiňe rivaj bola bersin. Uşa sudiyalarga bütün bardygyna bardygybızga rahmat. Mana şu janagay jana şu günderge Allah Taala bardygybızdy jetkizgen bolsun. Yedegenden şaşpayın, akıllymydy jam kılıp, kaysynysyn baştayın men, kaysynysyn taştayın. Aşıqlyktan baştayın, aşıqlyka pir bolgon, aty Jusuf Zulayka, goldoy turgan pirimiş ol. Jiyanym senin derdinden, ışkıdan çıkkandırmış ol. Imanda aytkan sırım şol, attanga aydın jarkını, adamdan artık bolovu, jiyanimdin akılı, körpeçen şalpar kızıldı, görgönde gönüm buzuldu, orromal şalpar kızıldı, oynasan gönüm buzuldu, uktabay gözüm süzüldü, uruşpay güdör üzüldü, takımga tüşken çaçıngdi, taltaldan bölü tarraysın, tağa jiyan bağlasın, tanış bolsam gallaysın, belge tüşken çaçıngdi, belsenip koyup tarraysın, kılayık balasın, men bel baylasam galaysın, berrakelde bastığa, baş aylanıp göl turat, baralbaymın astığa, jığılıpın jalana, sürtülüpün karana, jaman aytpay jakşı jok, kalıpın kara bellana, perdaz koyup bagınsan, barbay koyup sagınsam, özüңdü eldey oňosoň, öz ölönüp koybosoň, çındap Kuday buyursa, öz algan jarıň bolsam, tagdyr kılsam pul versem, taratınma su versen, tanıma aram bir olup da koynunda jatıp can bersem, kaşın garra kazandın, küyasında jiyanım, moynun uzun sarvandın, tüyasında jiyanım. Akşağıldın etegi, çiğir oldu ciyanım, azganla boyun görgönüm, bu yıl oldu ciyanım. Gökşağıldın etegi, çiğir oldu ciyanım, görkön boyun görgönüm, bu yıl oldu ciyanım. Azını gövün malındı, üretipsin baylövgö, jürüsü ciyan jaylövgö, subuğu jaylo surma taş, buğga jürüsün ciyanım. Buğga dağı bolbosan, egizek menen kök suğa, buğga jürüsü ciyanım. Buğga dağı bolbosan, onun canı atkalı, sulular katkalı, Kaliyakandın toyunda Camilakan degen bir sulu, onu da varıp men gördüm, olam sizge jetken jok, siz sulusuz jiyanım. Karsıldatıp pisteni, çakkanın meni gügüzöt, kalempir moyunçak moynuna, takkanın meri gügüzöt, özün jiyan men tağa, özgöçe güyem men sağa, deden jiyan men çağa, artıkça güyem men sağa, jiyanım haseke vardım, şankıl taş var çarşadım, jiyanıma tölgö dep, allı aşık karşadım, aşığım malçı turbadı, ağır canım kurgadı, geçtim daire bulduğunu, gördüm elde suluğunu, argın mağzalın örvedim, ağlamdı gezip kıdırıp, ağzıyan sizde görvedim, tovur çağzalın örvedim, tovlardı gezip kıdırıp, tolmoçum sizde görvedim, argın mağzalın beş bölü, örör günüm var beken, ciyanım sizde nemeni, görör günüm var beken, argın mağzalın beş bölü, örör günüm var beken, ağzıyan sizde nemeni, yo görör günüm var beken. Çoğun rahmat sizge. Mına 90'dy gözдөp, oşol kandu soğuştu geçip degende, al jerde dalay, oşol Kırgız elibizge, jalp ele baştagı soyuzga elibizge jırgalçılık, jakşılık alıp kelgen sizdey karıyalar halkыбызda aman bolsun. Anda eme mına sizdin ele kebiňizdi ulap, kadırlуу telegörarmandar, özüňüzlerge malum bolgondoy biz uşul aşıklı kırlar, öleň aytуу, oşondoy ele bizdin oň buroda çertilgen güýlördi. Degele Kırgız elibizdegi uşul zalkarlardın çıkarmaların, unutta kalgan çıkarmaların kayradan elibizge jandandırуу bolup eseptilet. Anda bizdin Nokattan gelgen Erali Abdurayimov jigitibizge dagы gezek berelik. Hoş gelipsiz anda. Hır gezek özüňizden bolsun anda.
Assalamu aleyküm el tuğanım amanbı amandassam jamanbı emi başka çağırım baştayımın emi başkadan emi taştayımın bu jerge mına tuğandar ırdağanı gelgen biz tuğandardın bardığın sıylağanı gelgen biz ırlardın atın bardığın ırava dep koyuşat ırdın atın ırava ırdı menen sırava köpçülük jerge bargamın kölday kılıp ırda men kölde tüvözüm salgamın kağılayın tuğandar munaşıl jerde özüm men ırda bugün kalgamın emi men mına ırdasam elimnin kana kaldında ırdagan jerim ır eken jürgön bir jerim sый eken köpçülüktün aldında Hudaydan tile ırımdı aytelek min sırımdı oşol üçün tuğandara jaşırбай ырда bereyin uşu bari ırımdı bugün bir aytıp keteyin oş degen bizim obulus oynoy turgan jer eken Huday Taala pirim bir joldoy turgan jer eken Allah Taala koldoso oşqa kelip dayıma jüre turgan jer eken Akbuyra degen dayrası ılдыйга karab agılat kurbunu kurbu körböse bir künder ele sagınat kagılayın tuğandara bir-biribizdi sıylayla attiňe ömür bul düýne çirkin bir ötüp baratat Sulayman degen tow eken ukmuş tuğsu var eken Sulayman pirim towlordu Huday pirim koldogon Allah işin oňdogon kança paygambar uşul jerde ötkönдөр Hudayym özü koldoso Sulayman tow degen bul jerde eňi gözü tow eken arı wagtda ar jerden kelgen gana mıymandar uşul jerge gelişip sıyınışıp ketişet kalgan mana tuğandar bul jerge gelip bardığı armanın aytıp berişet Sulayman tow özün negizi o düýnede gana taralgan towlordun gana pir eken towlordun gana içinen karasam gana yer eken azama Sulayman towum asmanda turgan ay beleň balbulda turgan jan beleň Sulayman towunun janında köpçülügi gelişken tilegenin Hudayym Allah Taala kelip bir sıyınganın berişken kagılayın tuğandar el jurtuma men dagın atap 5-6 ızırımdı emi özüm ırdaymın atayı gelsem nokatty maktap keteyin kagılayın tuğandar belörük degen jerimden aytyp ütküs çağı var Hudayym bergen bağı var oşol jerden atayım elimden aldım özüm men uşulardın bardığın salamın aytyp bereyin kalgan bari ırımdı aytayın dagın keteyin ar wagtda Kırgızstanda o Hudayym özüm dayıma tınçlıkta jürsün oldosun Bizdin elibizin içinde uşul jamakçılar var. Anan ulam dasıgıp barıp uşul tökmölük önörgö, akındık önörgö arkalap ketet. Mana awalarыбыз anın barına güwe iralyga çıkarmaçyl ийгилик kalaýlyk. Urmatly telegörörmanдар, sizler Aktangday telegörsösüni görüp jatasыздар. Aktangday telegörsösünün negizgi maksаты жалпы биздин 7 duanыбызга маалым. Ал эми бүгүn бизден ушул ıyık sahnaga dagы bir bizdin kadırlı, barktуу 80'den 90'dy gözдөй baratkan aytılуу Kırgız elibиz аттın kaşkasınday tanıgan Taş Miyashев agabızdın bir tuğan enisi Abdulda Miyashев agayыбыз kelip oturat. Hoş gelipsiz aba. Rahmat. Emi uşul bizdin Aktangdaydı görüp özüңüz önörgө da uşul maş bolup jaş keziңizden eçen uluu zalkarların janında жүрдүңүz. Söz kesegem özüңüzden bolsun kepti örkünü. Rahmat. Hurmatlı tuğanlar, hurmatlı telegörücüler, uşul Aktangday degen peredaşты uyuşturgandyk üçün eltir teleberüsünün cemaatına oşonun içinde men şu Abdüveli'ge ayabay razı olup жүрем da. Özüm berge birinci gelişim. Biroq ötkendögi nemelerdi görgenimiz bardygyn. Bunun özü madaniyattın en çokusu da aytsak bolat. Unutulgan ırlarda eske salуу. Ezelki ata bugadan aytıp kelgen ırlarda azırkı jaşlar bilbeyt. Oşolordu aňtarуу. Oşonu jarykka alıp çygуу degen negizinen tema şunda bolup atat da. Men oşol Sıdık Irçynın 53-nji bir joluguşkamyn, ayabay jakşı nasihatlaryny algamyn. Biroq Sıdık Irçynın papanda Mırz Irçy degen dostu bar ele. Munu menen köbürek süйлöşüp, köbürek dastandaryn başkalaryny ugup, oşonon kıyla üýül kalgamyn. Emi azыр sizlerge aytyp bere turganym, Alımkul degen kişi bolgan eken, hiç kim örük alma şabdola gelekte eşiginin aldına alçap gelip ekken eken. Alçası bat ele mömöge girip, ayıldağı kız gelinler, baldar bardığı barışıp, alçasını cep,
ırtap gelişerken alçasın barıp jep geldik. Alça diyer aka dep geldik dep. Anan oşonun atın bargan sayan alım kulu jogolup alça diyerge bardılar. Alça diyer barıp eken degen söz bolup kalgan eken. Anan bir jolu elin arasına gelgende talantlı adam eken. Senin atın alça diyer bolup kalıp duremi. Alım kulu bir ırtap berçi. Degenden hangi men 20 türlü alça derde aytamın. 20'si 20 maanni beret. Oşon sizler şunu alga da ayıp turgan gereken deydi. Alça diyarda bir bollot, açsa bir gönülla gül bollot. Alça diyarga yekindir, azamın tartkanna selkidir. Alça diyarga üç bollot, atam bir tödöde küç bollot. Alça diyarga tört bollot. Eki bir tuğanda uruşsa, orta bir yerinde ört bollot. Alça diyarda 5 bollot. 5 vakt namaza okusan, oşolam anatçanga diyeş bollot. Alça diyarga 6'dır, akıl söz eldinden arkıdır. Alça diyarga 7'dir, azabın tartkana yetimdir. Alça diyarga 8'dir, eski bir tumağa 7'dir. Alça diyarga 9'dur, tegrimen buzmağa 9'dur. Alça diyarga 10 bolut, ayak bir giysen it 10 bolut. Alça diyarga 11'dir, akıllı balago dilgiridir. Alça diyarga 12, kekilligin da şoreki. Alça diyarga 13'tür, yegenin şirinna gürüştür. Alça diyarga 14'tür, çarbadarda da mal göptür. Alça diyarga 15'tir, oşo kampirlerle şon eştire. Alça diyarda 16, akınlar aytattı sanattı. Alça diyarga 17, arkandan kup koca jetti. Alça diyarda 18, bordop bir bakkana mal semiz. Alça diyarga 19, sorunga koyota bir 9. Alça diyarga 20, jorgonu mingine sıdırma. Jolukkun kocayı kızdırgan. Abduldava sizge çoğun rahmat. Anan uşul biz bilip жүргөндөн siz ulu bizden eski esте kalgan çıkarmalarga kayırılıp oşolordu ırdap жүргөнүңүz mana azыр эле Alça diyardan malum boldu. Al endi siz uşul aşıklıkka da kayırılıp жүрөсүz. Aşıklıktan da bir uğup kalalı. Kanday deysler avalar? Ey sunu boylu el göçöt, suktanı ırdap жүрübösök, sululardın atı çöt. Jardı bir boylu el göçöt, Жаңшаны ырдап жүрбөсөк, жакшылардын аты чөт. Суну бир бойлоп турбаңар, суучулдук келсе урбаңар. Суктантып койнун ачпаган, сулууну арман кылбаңар. Жар боюнда турбаңар, жагалмай келсе урбаңар. Жаңшантып койнун ачпаган, жакшыны арман кылбаңар. Suluğunu sulu deyteken, suluğusu menen kurrusun. Suktantıp yürüp jeyteken, jakşını jakşı deyteken, jakşısı menen kurrusun. Жаңшантып yürüp jeyteken, su götürgün bakanның, susuz jok jerdin kayıngı. Sulu ötten öptürsöň, amanat jandın kayırı. Aş götürgün bakanның,
Aytibes jerdin kayını, ak betinden öptürsün, amanat jandın kayırı. Su allasın şar jerden, kol bulgaysın tar jerden, su allasın avizden, suhanın şirini mayizden, su alagan jerin çoңkamış, bulağındı sağındım, gül juttangan ay suluğun ağımdı sağındım деген. Залқар комузчу болуш агабыз иштеп чыккан элдиккүү Сарынжы бөкөйдө биздин таланттуу кыз Наргиза Абдиеванын аткарышында чогуу угалык. Наргизага чыгармачылык ийгилик биздин ушул Актаңдай телекөрсөтүүсүнүн негизги максаттарынын бири ушул жанагы биздин оң буроодо чертилген күүлөр деп айтылып келет. Ошол күүлөр буйруса эл журтубузда чаңырат, чыгармачылык ийгилик дагы биздин чертилбей калган күүлөрдү дагы чертебиз деген ойдобуз. Бул жерде дагы биздин ошол күүлөрдү чертеп турган кадырман биздин агайлар келип отурат. Анда кадырлуу телекөрөрмандар, урматтуу биздин Актаңдай телекөрсөтүүсүнүн коноктору, биз бул жерде ардагер мугалим Адан Мамасадыкова агай келген. Куш келипсиз. Анда кеп төркүнү өзүңүздөн болсун. Атактуу алайдан айдесе айдай наркы бар, күн десе күндөй баркы бар. Кыргый мечөк кымчебел Аксаткын аттуу кыз болот. Аган ноокаттан чыккан Кулмурза ашык болот, жанына эки жолдошун алат, Аксаткын айылына барат. Айылына кирүүдөн батын албай, айылдын четинде бир булактан аттарын сугарып турса, Аксаткын баш болгон 6 кыз шекектерин жалтылдатып, өздөрү шыңкылдашып, баягы булактан суу алганы келип калышат дейт. Ошондо Аксаткынын кабарын билейин деп Кулмурзанын айтып турган жери. Нарбаңыздар сулуулар, алыстан келди каттанып, кең алайдын четинен келдик бүгүн баш багып, үйгө кайра кайтпайлың, үмүтүбүз таш кабып, үмүтүбүз таш кабып. Улардан калган сөз, лукулачы жалтыңар, акылына жараша,
адамдын баркы бар, аты жөнүн сурамайы, эжелден кыргыз салты бар. Ой, эжелден кыргыз салты бар. Алтын сөйкө кулактан жалтылдаган силергим, ар кайсыны бир айтып сынсындаган силергим, мактамактар бүлкүлдөп шыңкылдаган силергим, шыңкылдаган силергим. Чака кармак колуна ойлоп чыккан силергим, чымчылашып капталдап ойноп чыккан силергим, бизди көрүп турган сыйба болжоп чыккан силергим, болжоп чыккан силергим. Ошондо баягы 6 кыздын ичинен бир кыз мындай деп ырдап калды дейт. Бизге берген саламды кабыл алды жигиттер, адамы таба аласы ар биринен үмүткөр, атыбызды айтпайбыз акыл менен билип көр, ой акыл менен билип көр. Алды менен өзүңөр атыңарды айткыла, а болбосо булактан асуулугун тарткыла, аты тонуң амандаң байлыңарга кайткылаң, ой айлыңарга кайткылаң. Ошондо Аксаткын баягы Кулмурзага табышмагын берип турган жерде. Боз балдарды тамшанткан, кыз жакшысы кандайча, мүнүш көрдү кубанткан, куш жакшысы кандайча, таттуу кылган тамактың туз жакшысы кандайча, ой туз жакшысы кандайча. Канатынын ыйыгы кайсы болот таптыла, балапанын бакпаган барбы куштап тапкыла, ачыктап берсеңер ашыктык отун жаккылаң, ашыктык отун жаккылаң. Кулмурза жооп айтып турган жери дейт. Боз балдарды тамшанткан, кыз жакшысы уз болот, мүнүш көрдү кубанткан, алгыр бүркүт куш болот, татынакай тамактың таттуу кылган мырч болот, ой таттуу кылган мырч болот. Канатынын ыйыгы тажысы бар бүбү, балапанын бакпаган буя салбас көкүккү, Аксаткын өзүң болбогун айткандарым дурусбун, айткандарым дурусбун. Жакшы жаты жай туруу күнөг издеп жүрөбүз, суусаса суусун кандырар мүнөг издеп жүрөбүз, балага чырак болчу да я силерде чырак издеп жүрөбүз, чырак издеп жүрөбүз. Билгиңерге сең айтайлы, ноокат деген жердебиз, түпкө табы сурасаң адегинден элдебиз, Аксаткын сендей сулууга ашык болуп келгенбиз, ой ашык болуп келгенбиз. Мына бизден Адан агай дагы бир Аксаткын менен Кулмурзанын үлгүсүн айтып берди. Ар түрдүү обо менен айтылып жүрөт. Эл ичинде ушул кенч болуп бир байлык болуп калды. Ушул жаштарга бүгүн келип туруп Актаңдайга өз чыгарманы ушул өзүнчө бир үлгүсүн тартуулап бергениңизге чоң сизге чыгармачыл ийгилик, бакубат, каалык каалайбыз. Ал эми Жалал-Абад шаарынан бул жерде Кармышбек Абдыкадыров агабыз келген. Агайдын дагы бул чыгармачылыгы өзгөчө. Мына өзү азыр айтып өтсүн. Агай куш келипсиз. Ошол
bir kezdеги жаштыкка кайрыла кетиңиз. Колуңузда комуз кармап отурасыз. Эми ошол жаш кезде кандай болчу эле, имдер менен бирге жүрүп калдыңыз эле жандап. Анда ошол учурларга кайрылып, анан өзүңүздүн бүгүн эл журтка арнай турган күбөңүз. Ben Boluş aka menен көбүрөөк жолугушуп турдум да. Мына Ак Бакай, Будауоңгу, Сарын Жибөкөй, ушул окшогон күүлөрдү Болуш акачалык ийине абдан жеткиликтүү кылып черткен комузчу кам болчу. Ошол убактарда ушуларды үйрөнгүлө, ушундай черткиле деп насаатын көп айтат эле. Андан кийин дагы элдик күү деп айтылып жүрөт. Муну чоң кербес деп Кара Молдода чертип жүргөн. Анан ошо Кара Молдонун варианты, Болуш аканын варианты экөө бирдей эле, бирок Болуш аканыкы мындай бизге бергени ошондой жакканбы, биз ошону абдан кабыл алып калдык да, Болуш аканын немеси боюнча. Анан ал киши кыскараак, бирок так абдан дагы чечет эле да, так. Анан ошо Болуш аканын немеси боюнча, силер жашсыңар балдар, ушу күүнү так черткиле, көңүлдү дегдетип, колтукту желдетип, эки жакты карап, пешенени тердетип, ушунчалык өзүңөр берилип туруп анан аткаргыла деген сөздөр бар эле да кишинин. Эми мен ошол жерде биринчи ошо кишинин сөзүн кеп кылып койдук. Ошо Болуш аканын немеси боюнча, варианты боюнча ошо элдик күү деп, Кара Молдородо чертип кеткен чоң кербес деп, ошо чоң кербести чертип берейин. Жакшы болот. Мына Болуш агайыбыз ушундай бир өзүнчө ыкма менен чертип, канчалаган артынан ошол жаштарды тарбиялап, өстүрүп, айылдан жүрүп, айылдан ошол
жаштарды тарбиялап элдик наамга чейин жеткен инсан бар болуңуз. Ошол инсан жанында жүрүп калып, элибиздин эсине кайрадан ошол биздин Карамолдо атабыздын кайрыгын Болуш агайдын ушу варианты боюнча чертип бердиңиз. Анда кадырлуу коноктор, бул жерде биздин бал тилдүү барпы апыз менен бир кезде айтышкан Баларчы Сыдык деп айтып жүрөбүз. Ошол Баларчы Сыдык атабыз жашаган айылдан биздин Мария Бакалбаева эжекебиз келген, энекебиз келген. Анда сиздин ушул чыгармаңызга биз жалпыбыз көңүл буралык. Куш келипсиз. Кудай куш бакырсын. Өтүп кеткен акындардын ырлары ырдалып атат. Ошолордун арбагы колдосун, сен козгоосоң жаштар калтырып койду эле. Миң рахмат. Ошол эл тырынын жамаатына дагы рахмат балдар. Имандуу болгула, инсаптуу болгула. Алла Таала бардыгыңарга өмүр берсин. Ошого балдарымын ушул демелердин урматына ушу бир экөөбүз ырдап коеюн. Ардакта болду баккан кем, улунун сырын ачкан кем. Улунан кечсе кемчелди, кайын чукпай ичке каткан кем. Үкүлүп өтүп кызды баккан кем, кызынын сырын ачкан кем. Кызынан кечсе кемчелди, кыйналып ичке каткан кем. Керилтип келин баккан кем, келинден сырын ачкан кем. Келинден кечсе кемчелди, кейибей ичке каткан кем. Келинден кечсе кемчелди, кейибей ичке каткан кем. Рахмат. Мария апа, сизге чоң рахмат. Бар болуңуз. Уул кыздардын, эл журттун кашында дайыма аман болуңуз. Абдуллаева, мына биз жана сиздин жакшы чыгармаларыңызга токтолдук эле. Анан ушул өзүңүз менен сүйлөшүп олтурганда дагы бир биздин унутта калып жүргөн эски ушул эл журтубузга жаңырта турган бир чыгарма, ушул келин бир жеңекеси менен кайнысын айтышы, кыз менен жигиттин айтышы деп айтылып жүрөт. Ошонун ичинде сиз жеңеси менен кайнысынын айтышын айтып жүрөт эле. Бул эски чыгарма деп айттыңыз. Анда ошого токтолуңуз эми. Биздин бир Айдаров Жума деген агабыз бар эле, биз жашыбагыбыз. Анан немеден келип калды, рабочий батальондон. Анан бир күн ошо менен болуп калсак эле, ушуну создурлар да болбадыбы. Баягы жеңеси менен кайнысын айтышкан экен. Муну кийин мен сүрүштүрсөм, bir baydın жылкысы экен, бала. Жылкысы экен, bir kız менен сүйлөшүп жүрсө, байдын баласы муну байкабастан аялдыкка алып алат. Алып алгандан кийин bir 5 ай, 4 ай болгондон кийин bir кырсыктан байдын баласы өлүп калат. Ошонун жылдыгы чыкканга чейин баягы жеңе деп калган экен, жеңе деп сүйлөбөй жүрөт дагы, жылдыгын өткөргөндөн кийин bir күн анан баягы kız жолдоштору менен барып алтын бергегин сүрүп койгон экен. Муну жигит жылкыга кетип барып таап алат да, анан эртеси дагы ошону издеп жүргөн жерде баягы жеңесине айтып турган жер экен дейт. Кана чогуу көрөлү. Gülösün jenge, gündüz şerde жүрөsün jenge. Жоқ отқан адамда жеңе, жоғанып басып жүрөsün жеңе. Анда кыз, 60 қойды айдатып атам, алып бір берген алтын бергегим. Тағы шонum жоқ oldu улай, тапсаң бір берсең болбойбуң улай. Бар кегимди сен берсең улай, кородон тандап кой берем улай.
Sürüp bir sürüp mal verem ulay, sürür köştü nar verem ulay. Anda jigit. Korodon tandap koyalım jenge, koyu yok tentek men emes jenge. Bokçodan tandap ton aldım jenge, tonu yok tentek men emes jenge. Sürüp bir sürüp mal aldım jenge, sürür köştü nar aldım jenge, narı yok tentek men emes jenge. Karatındın yürün jenge, gayrip bir top men barram jenge. Kalpağım menden bir mayiz jenge, sizge bir bellek deparam jenge. Toratındın yürün jenge, torup bir top men barram jenge. Topuyam menden bir mayiz jenge, sizge bir bellek deparam jenge. Anda jengesi. Karatındın yürü ulay, halkırtına soyulsun ulay. Kalpağın menden bir mayiz ulay, meymanına koyulsun ulay. Toratındın yürü ulay, topjurtuna soyulsun ulay. Topuyan menden bir mayiz ulay, meymanına koyulsun ulay. Anda jigit. Tün içinde men barram jenge, tündüğün tartıp tosu var jenge. Tüpöyül bolgon jüröktü jenge, öz canına koşur var jenge. Karangıda men barram jenge, kaptalın açıp tosu var jenge. Kayırgan jürök suyunsun jenge, öz canına koşup al jenge. Oşa günü koşup algan eken de tаңамал jengesini aytып turgan jay eken deydi. Korodo koylar pışkırat ulay, koyçuman kullar ışkırat ulay. Suy kayıp soldu taң atat ulay, suyulup yıldız baratat ulay. Tursansın menin koynumdan ulay, tarsan tüdildek moynumdan ulay. Anda jigit. Korodo koylar bışkırsa jenge, karına kandın joluksun. Korodo koylar bışkırsa jenge, aç börüge joluksun jenge. Koyçumman kullar ışkırsa jenge, karına kandın joluksun jenge. Suyulup yıldız barasa jenge, suy kayıp aktan gel assa jenge. Turbayım senin koynundan jenge, tartpayım bildek moynundan jenge. Taң atmaktan gün çıksın jenge, tartışıp yatıp can çıksın jenge. Анда кезекти Батыр эне Тургун Сайбеков энебиз келген. Куш келипсиз. Биздин угушубузга караганда ушул биздин кыз келинибизге, келиндерге, келечектеги биздин ушул келин боло турган кыздарыбызга үлгү болуп калсын деп бир жакшы акыл насаат, эски кептерди сактап жүрөт экенсиз. Ошодон айтып бериңиз. Рахмат улум. Биз эми чабандар, эми неме болуп иштеп жүргөн адамдар элек, эми ошол сайыс таркагандай унутулуп кеттик элек. Эстегениңе чоң рахмат, иштериң ийгиликтүү, өмүрүң узак болсун. Эшяй кийип толгон күн, эртебир менен ойгон күн, эңсеп бир жүргөн кайнатаң тааратына суу койгун. Сары шай кийип толгон күн, саар менен ойгон күн, санап бир жүргөн кайненең тааратына суу койгун. Түндүк бир бой от жаксаң, түтүн бир кылбай өчүргүн, жаман бир жакшы кеп уксаң, күлкү менен кечиргин. Жабык бир бой от жаксаң, жалын бир кылбай өчүргүн, жаман бир жакшы кеп уксаң, жакшылык менен кечиргин. Жаңгак бир берем Кудагый чагып ал, эми менин кызымды жакшылап кыз кылып багып ал. Данак бир берем Кудагый чагып ал, эми менин кызымды
кызыңдай кылып багып ал дейт элек да. Анан жеңелердин коштошконун айтып коеюнбу? Ошону айтыңыз, сен баягы өлөң айтчу элек ошол маалда. Кыз жигиттер туруп алып. Аркырап аккан булагым, алышы ойнор ынагым, ынагыман жат кылган күйөө бола чырагым. Күркөрөп аккан булагым, күрөшүп ойнор ынагым, ынагымдан жат кылган күйөө бола чырагым. Камгайыш экен жылооңуз, камбала экен күйөөңүз. Камгайыш жүрүп ий болор, камбала жүрүп бий болор. Бозгайыш экен жылооңуз, бозбала экен күйөөңүз. Бозбала болуп бий болор, бозгайыш жүрүп ий болор деп көрсөтөт элек да. Кайынсиңдилерибизге. Мына биздин ушул Актаңдайда жана айтып атпайбызбы? Өлөңдөр, ашыглык ырлар, ошол мезгилдеги биздин салт санаа кандай болгонун ушул жандандырып, жаштарга калтыруу, мына ошонун бири. Мына биздин Тургун апабызда болуп отурат. Бар болуңуз, дайым аман жүрүңүз. Сиздер кадырлуу телекөрөрмандар, Актаңдай телекөрсөтүн көрүп жатасыздар. Мына биздин Актаңдай телекөрсөтүүгө алды 90го чыккан, арты 70те, ортосу 80деги биздин кадырман карыялар, анан жаш келечек муундарыбыз, жаштарыбыз катышып отурат. Анда бул жерде биздин ушу Такай телекөрөрманыбыз, ошону менен бирге эле биздин бал тилдүү Барпы апыз менен айтышкан Баларчы Сыдык деп айтып жүрөбүз. Ошол Баларчы Сыдыктын эң кенже уулу биздин Такай көрөрманыбыз Али агай келип отурат. Али агай, эми ушул сиз көрсөтүү башталгандан бери эле көрөрман болуп анча мынча катышып келатасыз. Деги эле сиздин ой пикир кандай болду? Мына бүгүн байбичелер кошо келип отурат. Урматтуу жаштар, телекөрөрмандар, мынакей Актаңдай телекөрүүсүн бир нече жылдан бери мен катышып келе жатам. Ар бир келген сайын Ош областыбыздын алыскы райондорунан ат арытып келген аба аксакалдарыбыз келип атат. Энелерибиз келип отурат. Мынакей 2-3 передачадан бери жаш муундарыбыз келе баштады. Мен жаш муундарга кайрылып кетким келип турат. Аба аксакалдардын, энелердин ар бир айткан ырларын, ар бир кошкон сөздөрүн маанисине көңүл берип көрсөңүздөр. Ар бир ырында, ар бир сөзүндө терең маани берип көрсөңүздөр. Ушунча 80ден өтүп 90го бараткан аба аксакалдарыбыз келип отурса, 70ден өтүп 80ге бараткан энелерибиз, жеңелерибиз келип отурса, демек биздин кыргыз элибиздин каада салты, үрп адаты канчалык терең экендиги ар бирибизге түшүнүктүү болсо керек. Чакыраар элем жаштарды. Демек биздин кыргыз элибизде ата бабаларыбыздын каада салты, үрп адаты ушунчалык терең экендигин түшүнүктүү болсо керек. Ошондуктан жаштарды дагы бир жолу айтар элем. Келгиле студияга, айылдакы аба аксакалдарды, эне апаларды, ушундай өлөң айткан энелер, билген энелерди, ырырдаган аба аксакалдарды топтойлук, алардан үлгү алып калайлык. Себеби бул аба аксакалдардын ата бабаларыбыздын каада салты барган сайын унутта калып баратканы өтө өкүнүчтүү болуп турат. Ошондуктан ушулардан пайдаланып алып калайлык. Кыргызыбыздын каада салтын, үрп адатын эстен чыгарбайлык. Экинчиден айтарым, ушул телестудиянын компаниясына, айрыкча Актаңдай телестудиясынын алып баруучусу Абдывали инибизге, аба аксакалдар, энелер айтып кеткендей, мен дагы терең ыраазычылыкты билдирип, өзүбүздүн айылыбыздын атынан, өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле иштерге ийгилик каалайбыз. Чоң ийгиликте болсун. Эч качан жамандык, бөөдө кырсык болбосун. Дайыма эл алдында Актаңдай телекөрсөтүүсү агарып жүрө берсин. Актаңдай телекөрсөтүүсүнө ак жол каалайбыз. Рахмат келгениңиздер үчүн. Рахмат. Кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер Актаңдай телекөрсөтүүнү көрүп жатасыздар. Анда биз кезекти Кандалат Карыбекова эжегебизге берелик. Куш келипсиз. Алла кушбак кылсын, рахмат. Сиздерге мына энелер айткан кошокту мен дагы улап кетейин. Күмүштөн бешик ыргап өт, күйөөң менен жыргап өт, алтындан бешик ыргап өт, о кызым алганың менен жыргап өт,
Түндік бір бойы от жақсаң, түтін бір қылбай өчірігін. Қайнене қайын атадан сөз ұқсаң, оғыз екем күліп бір ғана қатқырып өчірігін. Ой дейді. Турумтай деген bir kuş бар, тұмшығынан сылап өт, қайнене қайын атаны, о қызым қарыған чайы сыйлап өт. Қырғиек деген bir kuş бар, қанатынан сылап өт, қайын жұрт деген ұйық қалқ, ардайым балам өміріңдің ақырына чейін ай сыйлап өт. Батасы тиіп еліңден, көгерсін тартқан көшөгің, уылды төріп қызым ой, урматту келіні болып өте. Алғаның менен теңғары, ағелі чегобой башыңан, үйіңіздерге бақыт қалаймын, оғудағылар ысы көлдөй ташыған. Бетіңе бермет бастырдым, оғызым бегулуна тапшырдым, қамчыңа қалай бастырдым, оғыз екем сені қандулуна тапшырдым. Алтыным бір қызматың менен ой сыйланып өте. Қандал Атажеке, сізге чоң рахмат. Мына енелердің нұсқасын дағы орта муынға, жаштарға улап беріп отырасыз. Бар болыңыз. Біздің ұғышуызға қарағанда сіз өзіңіз тағы күй шығарып, ұшырда ел жұртыңызға тартылап жүреткенсіз. Ошол өзіңіздің көйге келелім. Өзімнің күйімде мұрын жаш бағылық, кейде бір ата-енелерім бір жақсы кейде тәсір береді екен. Мен апам рамалық бір жашымда кішіне неме байқаған бұл қомызды үйрен. Бұл қомыз деген жақсы болады. Себебі анша-мұнша жалғыздықта, өзінше зеріккенде қыжалатшылықты ем жоқ қылады. Деп шыны үйренкен ошол уақытқа қомыз чаптырып келіп берді. Кішіне чертіп жүріп, азыр емі ушул уақытқа жеткенден кейін ойлана баштайм. Ушул қомызды бірінші себепкер болған мен енем болып атат. Ушул рамалықтан өтіп кетті ма кишилер. Ата-енеге бірдеме ошонун осыяттарын тил алып, ушу қомызчы болгонун мага өзүм пайдалуу болуп, кээде өзүмө ушундай жакшы нерселерди кыжалатчылыктан арылтып калат да. Ошондо ошого караган осуят деп чыгарган элем ошону.
Kadırlı telegörarmanдар, mına bizden görsetүүbüz деле соңуна келип калды окшойт. Көрсөтүүнүн башын эң биздин улуу карыябыз Сулайман карыя баштап бердиле. Азыр дагы соңун ушул атабыздан ушу жыйынтыкта айылдеп турабыз. Сулайман аба, мына сиз 87ден 90ды көздөй кетип атасыз. Өзүңүздүн ушул баштан өткөн бир жаштыкка кайрылып, бир ашыгылыкка кайрылып, кандай ушул чыгарма менен жыйынтыктап берейин балдар деп кеп курдуңуз эле. Анда сизге кезек берелик. Рахмат. Рахмат мына şu elge, жерге, эми мен мына бардыгы bir сыйра сүйлөп өттүм. Мен ушулардын айткан сөзүнө башка сөздү эмне кылайын? Ушулардын айткан сөзүнө бардыгына мен тилектешмин. Абдубали сага чоң рахмат, өмүрүңөн барака тап балам. Бала чакаңдын көрүшүнчалык чакырып атасың. Рахмат. Эми башка сөздү айтайын. Мен эсимен чыгып калыптыр өткөндө. Мен Сыдык акадан bir güya koşu ol, 12 yaşımda güya koşu olgan yaş balalım men ошол вакытта. Сыдык ака, мен güya koşu parçayazdır da bassam Сыдык ака barıp kalgan eken. Anan men 12 yaşımda oşa yaş bala elem de 12-13'e çıkıp kalgan uagımla Сыдык aka barıp kalgan eken. Uşunda tegerenip aksap basat eken, gıntın etip basat. Bazıların aylanayın ay tilinden aylanayın ay ayt dep nari verip basıp durdu. Haligi ulaka жүгүрүп жүргөн atтай болуп калат экен адам баласы. Эми ол вакытта ошо кишилер карып калган 70-80га жакындап калган болсо керек эле. Ошондо балам рахмат сага деп ушунун дуасын алып калган элем. Мен өткөндө унутуп калыпмын. Эми айтып сөздү түштө көргөн баяным, баштан көргөн аяным, башта өткөн аяным. Ушу өзүмдүн өмүрүмдө өткөн азап тозогумду, армияга барганды, келгенди ыргылы ырдап келгенмин. Мунун эми жарым-жартылайы калып кетти, жарым-жартылайын анча-мынча эстен чыгарбай ырдап жүрөм. Муназага келейин, эгиз тобашын кырдадым, эсендиктен булурду, элди кошуп ырдадым, бийик тобашын кырдадым, амандыктан булурду, калкты кошуп ырдадым. 41-жылында июл айында ошол болгон согушта түлүкү менен бир тууган калдар кеткен аскерге, энеси тооздан кетелек, балдар кеткен аскерге, сакалдарын кылдырып, шалдар кеткен аскерге, нечен келин нечен кылы жесир калгерде, нечен жигит нечен эр намалым болгон тиерде, ашыкка куйган коргошун, айды булут торгосун, ашыгынан айрыган астигирман оңбосун, төрөдөй болуп жетилген жигиттин баарын алгонго, белеңкей бүкчүгөн чалдар эле калганго, жетилелек нарыста балдар эле калганго, Кыргызстан кымбаттен калдың бир кыргыз алыста, эсен кылсын Кудайым айланып элек барышка, ошо булусу кенен жер орчун калдың алыста, саламат кылсын Кудайым кайрылып элге барышка, оштун бир суусу биздин суу, олтуруп эти колду жуу, өзүм теңдүү жаш балдар ойлонуп көп санабай кайрат кылып элди пешенеден көрөбүз, ажал келсе Кудайдан өзелде дагы өлөбүз. Эсен кылса Кудайым айланып элди көрөбүз, эңкүүгө сепкен будайым, келдик бир элден айрылып, эми айланып баргычаң, эсен кылсын Кудайым, кайракы сепкен будайым, калдык бир элден айрылып, кайра айланып баргычаң, саламат кылсын Кудайым, ашуусу бийик белдеги, жайыты жайлоо жердеги, аман эсен бар бекен, ага туулунаң элдеги, алыстан элди бир санап, жаш жүрөк турбай деди, сүрүлүп колхоз жайлачу, суулуу бир булак жери сурасаң арыс бир калган, султан бир кыргыз элибиз, эсен болсун баргынча, ойноп бир күлгөн теңибиз, жасаган жаппар жан эгем, тилегимди бериңиз, Алып барып бизди ойноткон, жерме жерге сойлоткон, Акоп деген көрдүм, Семпилат деген жер көрдүм, Семпилатка токтотпой, ат бирапка бир кылды, Алматыга келгенде не көзүн чыгарып, ал жердеги дагы токтотпой, 2500 баланы ат бирапка кылганы, Кавказ жака каратып, алып барып Кавказга, Батуму деген шаарга, чек арага таратып, кечтим Сырдын суусунан, кутулуп элге барсам дейм, армиянын чуусунан, кечтим Волга
dayradan, esen aman barsam deyim öz elime gayradan. Alыska barıp turganda salam aytım kat menen, alıstan barar bekem dep oylagan sözüm jat menen. Köp oyloymун ketişti, elge yesen jetişti, gospitalda jatkanda köpü kılgılıp çekişti. Doktorlar gelip görüştü, göngülün taza bölüştü, kötörüp eki kolunay içimdeki dönköygen işigimdi görüştü. İşigimi tayını özümü sıypala özüm görgöndö, gospitalda men jatıp köpüň aydım men özüm. Oy sanamı bölgönde atadan cangız bir özüm. Allah'a aytkan bu sözüm, aylanayın jaratkan jardan bergin sen özüň. Jene eneden cangız bir özüm, Kudayga aytkan bu sözüm. Kagılayın Kudayım, kanday bulam dep sanayım, oňuna salgın sen özüň. Cangız elem atadan jabir tartım jetilbey, bergen orun maylele, ömürdü bersen bekemdey. Jarkırap jaynap gülömbü, jarraşıktı jürömbü, canımdı Kuday sakaytıp, teң tuşumdan süyömbü. Jayında çıkıp jaylöçü, jaylölörüdü sagındım, jabir tartım jetkizdep, men Kudayga jalındım. Gospitalda jatkanda rahmat aytam Sovetke. Esime düşse oylanım, erigip jatıp tolgunum, bir neden emçekteş, ecemende bolboğun. Ezilip pışkan yüzümdü, erteki bolgan şamal sok, birge yemçek emişken, ermek bola öğrenim yok. Samsala pışkan almanı, sarkı bolgan şamal sok, sağıngan gezde baruga, bir atadan sindin yok. Cangızga karşı sanagan, baskan jolu tar bolsun, cangız bolgan pandaga, jaratkan Kuday jar bolsun. Cangız adam жазıksız, kayda varsa jardam yok. Toktat albay ozun, jaş baldardın çili şok. Atadan al tovasında, bir cangızdık başında, men bilbepin oylanıp, cangızdıktı jaşımda. Бүгін Ақтаңдай телекөрсөсүнө келген биздин коноктор бар болуңуздар. Чыгармачыл бардыңыздарга, үй бүлөңүздөргө бакыт, чыгармачыл ийгилик, жаштарга үлгү болуп жүрүңүздөр абалар, апалар. Ал эми жаштар ушундай улуулардан жакшынакай тарбия алып, биз келечек муундарга биз өткөрүп бериш шарт. Анда урматтуу телекөрөрмандар, биздин кийинки Ақтаңдай телекөрсөсүндө айтылуу Молдонияз абабыздын чыгармаларына кайрылабыз. Андан кийинки көрсөтүү Нур Молдо акынга арналат. Эки чоң алыптын кийинки көрсөтүүдө чыгармаларын көрө аласыздар. Ушуну менен Ақтаңдай телекөрсөтүү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.